episode for high juicy news. We were obibia akwaba ahade latest and hot news. Enkwa era mede bremo. Enuti so you subscribe to channel area bomodia say over subscribe. The obe say over click the subscribe button no. Na wa barely notification no. We and sa video for free be upload no. When the first person I would say Ebeka sa video afi we are now like video and give us a thumbs up na afi share ma wo foforo so na wonye bi hwe na wo hu ensemo a ekoso ewo Ghana memo hano afi ye hwe ye ensemo a ababeto yep no so yeti ye sa report ya ababeto dwa yeti sa report say ni na dey na government ni wo mu sinchina say government afi odame catch friend say nya odame friend say tua catch them say Mr. Bonsu nyoka wo de oka bia yate emu say oni abere nti ye be twa ko makofi ntim asem ni ye hu afiri mu opani enye nka me na metuma catch ni say opani ye hu afiri mu ansa afi de hu say mani abere no hu say nyomo ye no me na ba bontin say ma mo de ho Ghana hu say nyomo ye no ye right na omo na twa yi ni ba say judge ni nyina so vanjeri me NPP opani hwe me kase me kan NPP asem a so omo nya sa ne me asa me kasa ne ma nya gumudi gwa kwa mu no esa omo de bia ayi obi a omo mpachew na sa microphone nyina ansamra back dey am dey say wo kan wo say omo nyai e kire say wo pe party into pe solution for the party of course eje ni mboti ne me ko NPP o oba me fie to oba wie oba me fie na me car me to free fin S500 550 it's me fee brukala it's me fee o ade be chama kotake no buy say patron na car we dey say them so afi maton ba me nye duty asema me kan opa busa e friend say jombodu masema me ka bia me ma obi a so busa na obo hu no kura wo mu mo wana Joseph a e pie ne frame say opa yini asema to ye me say di asem o say oh madam afro American o say ni nipa da say to obama no to first wa nya na omo hia 100,000 Ghana 1 billion na say omo ye dia ombenya me say sa na adwa oyi na ana na woman frame me wana Joseph a frame me o frame pe na me yi size ka de ma pie no ko no ko chama o to obama get ni nyai kra na up to now I feel like get be frame say thank you kra I don't know so enema ye no ma NPP small say na o mfi say bia ni omo ye no de party de ye no kwa na party abapawa ba de ye no small say do so say ni omo wan kasa no ye no party office do ba bi ko no kwa de na prempe ba so man $10,000 so on ko ye ikra no afina wo frame ka thank you kra I don't know opani so bi kasa de wo kekan wo horo party no entuma wa bonten a o gine say opani ni obekasa me horo party no ntuma wa bonten na say opani wa hu ni mistake a waya obesi da correct mistakes okay na say ye den so ye mandate ye be daji ama the whole world hu say Kennedy Agyapong timu no ya sorry na ya sorry so no say bi wo ye ni grassroots for na sorry ni nyame nipa na be yadwuma me kan ho asemi ye friend George Otibonsu papa yi ayi sikani a ono an kasa na brabom wa bone bra enyuma pi na papa no wo ye kase sika wo bi ho a sika wo papa no ho yie pa ono a ye kan asemi osan honorable Kennedy Kweku Agyapong ni chocho mucho pa ye kase obi ni obi ya damfo a Otibonsu na damfo pa no ye be kaya enche na honorable Kennedy Agyapong say obese okwa kensi na ye defra kai tuo NPP akonwa ni mu no ye de ma no na ka 2024 election no ona ka obekọ as presidential candidate mra honorable Ken ode 172 jano hu say papa no obo ne chidon sika fam eni bibia na yewura Otibonsu na ye kana say papa enche ono na ifi ahodo bia na wo enkran agiri gano mote say vice president we free sui Dr. Mahamadu Bawumia na sew ne nkontafo kabo mu ekobubu papa ye japade tubu ya ni nyina no ene se omugidi se ona de ne sika ekwaboa honorable Kennedy na afedu so bebia na land ne wono omoni je ho Samira so de na tumi ewo mu nsem nti omudi tumi hye omonsa ebubu papa yi na japade ane estate dai makumaku edu omudwiri ni nyina tugu yi ono ane party a ode sika ene ne moja abre wo mu no omo ene ye ne sa papa yi ene ye kan ho asem ene one Net2 ya kasa ye nua station ba kwa mo won kran ekotwetwe nkomo ye nyina ye nim se NPP nkuku amudi ye ewa bato a ye tu ye ne mu no ye gusu a ye tutu ne sre ne abasa ye pesi ye hu ade kropoten a esi ye nipa pi na atechro madwen ye no nam so ma ene opanyi kesi a ye bodi den Mr. George Otibonsu ono zo kotena Net2
eye kasafoni afidie so ano no so cheche na adwene nsemu no ode nsemu agudwa papa akiyaka dia eye NPP amanyokuo omode aye no efiri 1999 a odi amanyokuo na chi ede ne sika ene na ho ode techire o kire mu a eye opanyin a yefre no agye mboaten the first general secretary of the NPP ono ene ede ne ba NPP amanyokuo ni mu wa body ho mode aboa eye ka mu se ye de party logistics ye de be kwa abato se sika ye de tai constituency bi emu odin achi ni nyina papa yi wa ye se adwumade ni nyina na so kamia ko ye se party no ba eye aban mu no enkrofo bi e de omani esi ni so nti ene wa chechire mu no kan nsem ahodo e de fa ayakayaka de a omode no efa mu o kan ya ma ne kosi se emre bi ono ne ka wakoto na won tsemu da ebise na ka no duty no na onyanye na opanyin bi efri NPP mu eba ne fie be hu ka no ene o ye se o opanyin na wo ka we esi hode a ene ka ide efe pa eka nani beje ho se obetimi aboa no na nkrata asem a wo ho bia no motimi aye se de be ya papa no betimi atena ka ni mu na dwumade bi obese odidi no odi adi yenu ti o ye na dwen se obekọ customs na okọbọ papa yi na papa ne kira sika obebọ kira ne se ontua no na je se anu odin ye kamia ko ye se nko no akọ abontimpo na kokoye ya nka se sika no ana e kabo no nka enrusa ye no e ma ne ye se da bi ene jai na mi wa kontum me ba me ankasa me ba be faka no na makwako ye ho adwuma ye na papa George Otibosu kiremu a ebesi na wo kasai ka no panyi kese ne be fa free ni fi so okọbọ no akọ register ma no wentimi amfa ka na mabio onkote nkote a yesi nipa bi ewo national security awo yo panyi pa yenyina ni say national security so na iwra kanda pa ene na ohweso nipa no na oye adwuma kanda pa office se ka no na ni je ho ye nu nti ya bono auction e de amano abusia asem ni mu oya se wakoto ka wo twiaka na obi aba se emwa odi aboa party ni nti ye beboa na wakọ register card nipa ne koi na okọ kan sika kese chen se ofa normal process mo obetua na oyese jai na mo control me ba me ama beje na makoye ma dia car no obi ko hu ya ose ope ye no to ne job wadu ekọ kandapa office ekohia sa panyi no omo kọbọ no de kosi ya ne se enya dia ode car no ebe manifest car no na ne je papa ne chimo besi ne nsa ankaka no o kire mu a ekosi adwasafo mere bia na woko contest ye nyina nim parliamentary primary se de ya ne mu odin wo NPP mami mu koye dema no siketuam o ma wo bi frɛ no ko wi ase no wo tam 100,000 Ghana cedis e de kɔbo adwoa enso adwoa entimi amfrempo anana se ono abo anodom pre adwoa ensawom ado agyiri ono do so o chema emwa pi na kono papa ne kasa ya e kan sma godo yenko say ni na dia na government ni wo mu a sinchina say government afi odame catch friend say nya odame friend say tua catch them say Mr. Bonsu ni oke ode oke bia yate emu say oni abre nti ye be twa ko makofi nti asem ni ye ho afiri mu opan ni enye nka me na metuma catch them say opan ni ye ho afiri mu ansa Dabi afedi hu se mani abre no hu se ni omo ye no memna ba bontin se ma mo ho Ghana hu se ni omo ye no ye right na omo na kiro yi ni ba se judge ni nyina so fanjeri me NPP opani he me kase me kan NPP asema so omo nya sa ni me ese me kasa ni ma nya agumudi gwa kwan mu no ese omo de bi ayi obi a omo mpachew na san microphone nyina Samira back they am there say wo kan wo se omo nyai na kire se wo pe party into wo pe solution for the party of course Getrude Torkornoo in the Miko NPP. Tama yeso fear 1999. Golden Tulip. Last year Akufo table head. Me. Elu mama. Dan Rocha. Getrude Torkornoo. President Akufo. Yen table head. Golden Tulip. 1999. Samira no. MC. Financier Hackman. Opani he dia me dia chiri aboa be sisa mpempen so we na ye di we di me
opani mam kasa makuti full soldiers me na ma hwe o musa up to now o office e ba tesa no me na mkoji office ne mo tesa no me ko na metu aka ansa na friend say Dr. Sefodu apia menka Dr. Sabi omunya abankwa ye boa omunya ebe ma be patrons na wo hwe nipa meye na ma so musa be Samira some full soldiers ni o kase onu na de ba bia obo wo akobi fe na editor so obi a one NPP ni obo ho editor mabo ne din no one na de ba me na me sponsor no asana full soldiers ne be full soldiers omo office what salam down first one na friend say police depot opposite and so down na mkojima omo ewi en sa ko enti actually na kofa friend say came boss we o kuma so na this guy omo be omo chairman me bonu dia me ka kire omo nyina ba ya me hwe Brasman da omo ko NPP e ko na e bo ndi nya me na mto yo NPP full soldiers a friend Francis Ebo ono na minimi no e ma full soldiers e bedu sa be so we oba me fie to oba wie oba me fie na me car me to free fin the ton car no S5 550 it's me fee blue color it's me fee o na me koteke ade be chama koteke no ba say patron na car we dey say them so after maton ba me nye duty asoma me kai opa busa e friend say John Bodu masoma me ka bia me ma obi a so busa na obo hu no kura wo mu o say an e duty na say patron dey so fa so obo nya ntimi ma me fa nko airport customs na ho no na omo hwe na omo tisu kakra ma onam so say obetimi dey akodi afan e na o de car no koye o de car no koye me ba na o de e ba say mintua 1.3 sometimes say abontin sana o mutua ntini say sadia na famika sim wo me ba mabeye afi me ko take ba ya me ko say car no e wo ho a ese car no national security for biaba sex car no mo penti abon o hia ma wo mo opani me car mato opani me Fred John Bodu say John dia e man ekoni ya bon auction am obi man national security ni e ma we on bonidi e ma me John Bodu ko no ho work in the power office me John Bodu ne ko ye ti bia na me boss me bodi pepepe ye ko ye ye ko to guy no ho ye ko na John Bodu kan say ni ya te say aba entini ye srew fa otibonsu ka ma no o ka kire John Bodu say on fa ka na ma ne ensan fa ma no china ya me no ka say Michelle Kano wa Islego Michelle Kano no obabi na yusumbusa ya o say obi na dia ma no mtesa ora Jojo Tibonso me ba mo ya to asa asem no so me wo mu nsem kakra me busa na ora mofa kingdom wadwen ye o say enkomo no peso odibi enti ma me nkwa homa no so na afi ye ne no ento aso obeni ye mo achia no pay e de ba today's agenda so o man Net2 ne ye social media platform no so name that's a pa nte won kan cha fi apa so afin come to ye mi ankasa so me frɛ wache ye nkoma ye di ne ora Jojo Tibonso na di opese okabi maminti o that's a pa na say ade awo ye we ni be boa party be ma enkrofo a umudi ya boa bi asamwa yes Kojo Amprechum Sapon yes Dr. Okuboy Ajo Asafo ajo onko de mam ka ajo Asafo asem nchiro ajo Asafo I think say to ba no okwa America na this year ba on beto no na say omma obia eske bi na no ge no koye no first one wanya de na nka omo pese wo ye no wanya afi na say omma obia 5000 ti mo na ajo Asafo a ni pie no frame say opayini asemato ye am say di asem o say oh madam afro America o say ni nipa da say to abama no to first wa nya na hia 100,000 Ghana 1 billion na say ye dia ombenya am say na ajo oyi na ana na woman frame me why no ajo Asafo frame me
or friend pen me says the ma ni pie no kochema o mom to abama get ninya krana up to now feel again friend say thank you krana I don't know so and ma ye no ma NPP small say na o mfi say bia ni omo ye no the party dey no kwa party abapawa but the ye small say do so say ni omo wankasa no e party office ma me to adin so Kofi Ahenkra mafo lady asanyiram amwako jampa Salisu Bamba set ohene Eugene amwako hene enin afi Bonsra Voter New Energy okay Paul Chumberima to aso sa Philip Ofori Asante ohene Robert Tetefew yes ono so ne din ewom sanso so na ebi wo ha din wo mienu ene na eba mienu no sa bagibiem oh okay nti na bi mienu no yes Theophilus afi Mr Chum ebi keka ho Prince Frank Anodom Prince din wo anodom Prince oba mienu oba anodom Prince ba ya ho hwe anodom Prince oba ya was Mr Bonsu ho na ma wo sa nim die we ma wo de boa sa party no oje ne nema wia koye no carpet ne Jeremia ne ntale no oba no no san ba me nchen be ka chem say me koye no Muslim fo no fum ne ma na so nti me san baji biem no o san baji biem san koye anodom Prince wo wie ya fe no o from aka thank you I don't know come on say no dey nkan ha dwen na mom dey sisi a chire no of course opini say enye we nko an ne ma waye o party no bebre no babu kra no sabio nyankopon o pass da say say dey akotafo no sabio o ka say ni aka wo hin no e fe kwa e bia me mpe MP mpe minister ba e bia mpe se bia CDC na se bia want man ka say me da se kra no opini o china bi mbe samba there be that's all honorable asenso so din wo do baby ko no kwa de na prempe e ba so me man $10,000 so on ko ye ikwa no after na wo from ka thank you I don't know Sécret city penny so anyway yanko yanim me gidi sensem no opani so obi kasa de wo kekan wo horo party no entuma wa bonten a o gine sei opani ni obeka se me horo party no entuma wa bonten na se opani wo hunu ni mistake wa ya wo be see correct mistakes okay mbajo mi busa wo se ade no wo efio na se sabio egufie no fi na se obi anfa ma bonten na se wo de baba bonten am ya hu sei ni sabio enkra mo mu ade omo so ya campaign fo na hye ya campaign fo so ebia omo so edom ya omo timi abde aba ma party na akodanim na se obi ankasa ho na be kasa wi am sam wo eba se party no ya hwe yesika semye aka se wo ne woska nti wonye we wo ne woska wonye we yento abama no na bia ye wonye safo boye kom sha omam ko sabi o ministers so omo woska pa o ba nya onko so nim nyansa omo ne woska ba ya se no omo ba se ye fa 2 million sha omo nsa ba na me se omo woska no ene che se omo ne nim nyansa into omo dom sika ba na se sabio delegates no omo hwe yi eno na omko ya bi ya ne Sécret ya aba no metima kasim bia chiro ofanyini sasam no ha dwen na ense party ne dia ense party no na emom no ofanyini ense party na emom no se sana tie dia ne fini ko enfrem bi no de o makom ne semika mas o be kan se de o makom me kan hye dia so ya una obebusa me na mso mi yi ano of course o se enter so kwa nante enokre enter so kwa nante ofanyini me judi sa de wo kan nyina ano ye nokre nta me ma o hwe ofanyini o kan na wa ya dance ye ona bo Kennedy Agyapong you say the whole word obi an me say menuano no na so I am full and they say edo onua die ntina obi aka say busa me pie ni
minute car mu ye do traffic light say na man for be try car ho asi mama say no muka so what is Ken's brother yes and you say honorable Kennedy Agyapong emraso say Ghana for sufre no na say me tiwo say sabio abon to sufo kra eboa na say mankoboa na me yedi nipa na me sofa so no say yeah edu baby opanyini me gitu mo so na me ne fundraising chairman me ko shia adwira chairman me ko shia nsuta chairman me ko shia Financier ni odi biasa chairman na ye beto no me no mu nyina kasa opanyini he kasa wi o mu nyina se o ona bukana Japan de ye beto ama no nye o mboto me no a chedi nyina pepe ade ba chi am ya to abana me ko golden tulip me ne kwa musu ne wo Asante region nti me wo golden tulip me ko ya me say adwira chairman ene ni odi biasa chairman omo eti baby na mo ye de wa ha say na omo ba for ye de omo show for 3 days afede na obi a me ne makasam de ese be obi a me de mamo afede if you knew a biasa chairman no pa frɛ no me wo ha sisi a if you know a chairman called me command car nyina o time bi a so muslim for no omo hia na ntwi achiriwa bre say ma me ato na ntwi erekɔ opani car nipa bob fa omo na new the biasa chairman ko to omo golden tulip dia na ma wo yesa na ma wo nyina na minima de pa bi a wo minia Kennedy Agyapong mu ya manfo sufre na bonten se omra enu nti na me yesa okay enye me na me sufre na manfo sufre no say the Bible say sufre me da here dem na majo so no nti me koma adwira chairman opa mfre no mbusare me koma ne ka de se me bia me ye ba me koto mo golden tulip no ya me new the biasa chairman no ehwe manim ka kire me say unim na ni 2 weeks honorable Kennedy Agyapong akoche new the biasa chairman no master ya or chairman school for na course 60,000 cedis ya or chairman school for mo exams honorable Kennedy Agyapong ne botomu afede new the biasa ada na ekoto oba no na nim ko shia no pa chairman hwe manim ka kire me say Mr. Bonzu o 3,000 o de ma me de isa ntina abano de o mo bre 20,000 ntino me forget it so what wo dwene ono nkwa ho yeah wa nwene skana onabo de to niema no master no ekoma school for no say ya nya sas kasem no so individually say me peska we meji we na ma say ya NPP be power na che nti o mo hwe sas kasem no pa o party nim eno na de bedu sa pempenso we na nka na mo hwe de abontisofo esufre Kennedy Agyapong se omra ena nka mo ti ase ma Kennedy Kennedy president of Ghana ha omko fa ne sabio ne amanfo mpe ehye omko nya no na na omo hwehwe ba no de yempanyifo no ekotena ase se Kennedy beba de Bawumia mra ene danfo opanyini emra so se ese ye tie grassroots for no omuna bano so omoto na yentie se president mi betra se because me na me di we ba yenti mutuma no chairman betra se me na me di we ba mutuma no sa de se atwam president no be kan no vote ye one na sabi grassroots for no omuso de kura party no omo ankoto be president koto yo ne vice koto ye hifa na ye do sampe so we ensenka afere musu se abana omanto ni omo pa na omo sanka ebe do osore firi fie so ogoto mumefo omo serious na kotua 20,000 ma obi okwa na fridge TV okwa no de akokire onia ofie se mekoye ne se me saka ye na wo se wono wajimi ye wono so wanya TV ni bi wanya 20,000 ni bi wo so nkoto ba na ogoto pacho mumehwe bibi ase obi anka me de meka se ya hwe sa eho ne ye ebegu party no
who the way I did partner ebefa. I see. Young queer nim kakra. Me gidi say enkomo aye die obia won adwen say de ye no. Ebinum messages a omode ba no kire say ensem no bia no eye hye. Say dem busa also obi kan say party no ensem na wusi na bonten a obefa no sen no. Enchiremu na manipa enyante ase ewo ensem a ekoso ramufa bae no. Obeka ase ye ma obi akwan na onka na asem. Menso mena na ye adwen. Na binom so akire say yesi party no nti wo hwe aye fa ene fa he na obegina say na obeka no on say the first no obi akwa sorry okay ana na obi atifi obi akwa sorry na say ye wura afufuru mu a obi akwa sorry ekwa say body fache eso this no do so but the first no dey hwe obi won sanse ye mu nyina sorry ko fie Sunday ekwa say body fache me kwa sorry me pia bontin no ade ba ko ba metirimu say wi ase no omonsam enemy a nyakopon so enemy a ha ne omonsam ni obi a sabio osofu because fa ba brade enko bo omonsam na okofa keen okonya bu Sunday sabio on ka say me na me de we ba ye ntino montuma na yesu edi akire John sa akoto momo sa de na twam obani nyon no kwa na call election ne no running mate ono so aye ba jo no hwan ora NAPO or a different person to me. Okay. NAPO na metuma yi na esin chance. So o kan NPP a. NAPO ono ene me betenase. E ka kire me say Mr. Bonzu ya e bone. Nti mo bia o bia no fa boye. Hwe efenya san wo de ba me nchen. Ne wo party chairman ma me nchen. Party secretary obi am come say I'm sorry kra. Ba NAPO de oba me nchen ka say mo be na metima boa wo. NAPO metin so na sorry. Apart from NAPO no, president out, party chairman out, secretary out, defense untumi kwa de Obama office. Me also out. Akokora ade che me fere kwa wan fa biu. So o pa ni hwe ba bia say mo ka say asem no we nka e betra so ama ade na aginsem. Yeah. Mo hwe de ne NDC aya kono. Mo hwe de eye den omo fra omo payinfo na sabio omo ekọ ye nyina san ba na omo nyina e ba ko sisi a na wo de wo tra ko si da be anya ade pa na esuan wo yase nti memenya mo sua de NDC fo ye ya omo ba pa wa no mo sua bi na mo sua e beboa edu ba bi a NDC fo sua NPP edu ba bi a NPP fo so sua ade ye de wo sua ye Mama has me messages me no bi na fi Nana Buje says much greetings to my brother Otibonsu. He has spoken as a party member despite his calamities. Tell him the good Lord will continue to bless him as his response to every, I think, solution is Ebenezer. Okay. Ora, Nana Buje, Mame Enawase. Teacher Sam says, Wafa, these are some of the interviews I want. It is time to say the truth, just to rejuvenate the party. NPP have a long way to go. Anytime they come to power, other supporters become enemies to some of them. God Almighty bless you, Senior, for informing the listeners the wicked things the party have done to you. Teacher Samuel kind question. I'm saying more try. Yeah, I mean to me ha edit ntia na mo ahye no so na mo ahwe na mo aye ne kama ede amame. Okuseku ewo damfa ono de or concern. He says I'm happy to the Mr. Otibonsu has owned up his loyalty for the party despite some injustice meted out to him. I believe incidents of this nature can be laid at the doorstep of the committee set up to compile reasons responsible for the defeat of the NPP in the last elections. Such cobwebs in the wardrobe of the NPP also prevail in the wardrobe of the NDC. The linen is too dirty to be washed on radio. Oguseku papa penia
retire one of the directors at ECG. Okay. And Adenta constituency patrons no bako and say the yemu ehihye kakra. Mpeni force ade ana akra o say poku nso akra ma me mo ache openi nso retire from Wiamuase. I wish to okay. Ken joining the campaign was a positive and showed his maturity, boosted his chances of winning subsequently. Ononso media or the buy no. Ononso aka dirty linen no ho asem say e washing wa ponti. Ebe me ahwo asem ofre me ma miss me buy. Na die mi de betwa to nyina ne say obi a mekasa ti anu bia no ebia e wo de mahunu bia ono ohun bi danti na ono fa ne saa bazen ko ohun shiu na hye me na ko ono hye mu abi kura ko no de ne be west asemje nti so office mekasa ti na I'm sorry for that but the woman mu yesi duana ba na ma ehu duakro nti no de woman mu na me de ba bonten so ono so wo bibia o so wo de ba bonten a ono so ma na ba bonten me ehu na me correct me mistake nti de meka check Kennedy supporters na say Ekona mtiti ya for Ken PhD Ghana First ni sani meni nyina no me mamu nyina finshi apa na Afenyo adwuma no ebe sorry na mesre obi a obi bone na obi a wakasa tie obi bia obi a mfa nche na ye nyina ye mo eba so mfa ntai onabo Kennedy Agyapong achi na ye hu de Ebenezer ode ye bedu nti de ye be ye no de ya kai ko ni nyina bom ko ni 175 ba ya kan nyina bom amara ye 1 ntina ye bedda ko na di ama obia hu say ko na ya dana di eda na say ye bedda so ye ma date ye bedda di ama the whole world hu say Kennedy Agyapong timu no ya sorry na ya sorry so no sabi o ye ne grassroots for na sorry ene nyame nipa ene be yadwuma ntim damu nyina ase se mo so moti na sopam na minim say de maka no so nyame di nsu be guso ama na ya adwuma ama de meka no so nyina bam ama Yesu adi nkunim na nkunim die no so ebi aka ye nyina. Thank you. Say ade awo yi we ni be boa party be ma enkrofo a umudi ya bebre betimi voice out sankrofo start do na ne yakra kakra ne say me say NPP bar power the radio station be brems no be in 2020 mi station another kasa radio station sunyane Cape Coast akra bebia na me say metimi aka from that time from 2016 to now say manya NPP avet ba kokrampo amo okwa omo catch us say freeway and say NPP that I know I will be him say okra NPP ni nti okra bibi na ye mo awon ni chance mo kra na nsa ba kwetri okra nya station na me dem manager o manage okọ NPP officer omo sake na catch say mo kra ye hu yi ye hu ne ye nti advert ye de be ma mo de ye be hwe ne de any anke be ma radio gold a whole kingdom FM I will be any na officer wo ye dwumawura na atisade na hu wa bra wa bre wo party mu wo du nyema bi aboa me am pese me kan na wo ye but obi ni me any my contribution to the party in George Kano. I think there are a lot of people that they have to share the same thing. They must speak. Na omuhu na leadership no. In fact, it's one of the worst leadership ni hu NPP. Because NPP minimum from 1997 no. No be all chepe onye. Chese ube friend wan wafa. Na omo na leadership no bebre no mo yemi nua kuma no mo be me say oh yes abra ofin ponfa. Na on from fa na say nyame pesa o. Na nye nyina na ehwe ni o na agye agu no. Sese mi bebi sase. Nti on betimi abeto nsa ana afre I invite you bi say ye bibia bra bebo ana. Na say party ko position enema na nkoye. Ora George Otibo nsu pese o ka bibi kakra nti gina so ma me. Opani ma me tie o. Kwame. George. Oh, ene o ka me yaw. Na se mi wana me pese me kan ne o frɛ abade a meka. O ka se edu baabi ya sabio nana Akufo Addo enya atamis enya
Yeah, I say san go back to Kumasi Ekwe campaign. Prayer yeko Gabby ka ho. Nipa ekwe nyina me na mtua ehini nyina me ekwe du Kumasi. Hi pray no. Me ekwe Kumasi. Kumasi. Ekwe du Kumasi. Ona high plane do amko ye. Ekwe ye Gabby ka ho bi. Opanyini, dia NPP. Yeah, now omo ye billionaires. Na omo de be je. Se NPP omo nyai nyema bi a. Na se nyema bi a be ka se e be kana ba bontia. Me du Kwame Mufa. Ni ono kasa no. O e CEO, onye house boy o. Dabi. Ye dru ye me hwe de wa ade ne tie e wa Asante Bediatuo me se Kwame. Ye nkan adwuru mum. Ye call unity oil ho, ye ko gina ho me se sa de ye high care more na kuma say ye din amofa e fa ba kon me so fa ba kon ye de lumba nyum igumu. Emma kuma say ye junior Ken. Because men ade no kran da ho a. E na baby am tranyi ye e UK no. No kran no na ye free. Sanka ye station betima boa NPP a ucha o man FM wana me de pansa me o man ba yeti number e mo o man amanya record na munya o NPP. You see, we cannot cover up these things o enya sa o facha maza ye obi o de ade eche obi on fa de enche, so people must speak. Na tisane George kan kola no sometimes ana nipa be paso mo bakasa o na ebia bre nanka Mr. Fese obefa nipa na kompo na mo pampacho mamisa ye opposition say opposition ye say be fundraising a nka benya kokudro say ofie the whole NPP leadership ni panifo nyina obi amna ofie na sa be dey say na ehu wom opuni time me opuni gumejuma 3 years me ni yafo is on a record your people everything na waba ya ba wo frɛ unya chance bo be kura obi o deputy impo kura on for call na neno ne abayi no oho no mudi besua nyansa hu se sabita frache enye so obi ba ho opesika o because enka ye nipa mo ni brayi anka mo kura ye nti ma mo me brayi no mensi da metumi aye fundraising obi fie omuni nka ye NPP leadership na mi hu edu ba bi asese pani bi ani mo kasa ma obi nti na mo family bisa say do you need to struggle to get an advert for Oman FM? It's supposed to be automatic. Kamuto Oman FM we and then the big class said my baba Kingdom FM. I was having about 12 radio stations. We started being radio station from NDC time. But muye die we are. Say aba won so muye die at your say yankasa. My power mra ho na be say we offer we auntie, we girlfriend. Na mo boy no. Your food just be on my breast up to now. Hey, NPP time. Me banner me more fast me pay replacement to every girls. Samira ku grandma friend opa friend Samira ku. Oh, opa me am what for so penny ene. Me tie fi bi also. Oh, enye mi o na me frɛ we am say, hey, mo hwe ni yo placement. Enye so one pass yo onya 12. Aw, chete o ope dia akọ na wa ba be yi. O pass very well. Menya. Na, sabi, menka say obi nyanka enyo. And wa bre ho no, ni ma bi ho na e si wo baby even America. Elon Musk say as sabi also open mo bi wa ban mo. I don't think say ye be deny na obi bi ho if officer pa kono qualifier. Yo waiting for we reporter abeto yepno so meka say so wonya subscribe to channel area bomodi say obe subscribe we say had the latest and hot news and abede bremo afi we na wa like video na give us a thumbs up na afi share ma wo foforo so na wenye bi hwe na wo hu ensem a ekoso e wo Ghana memo ano oso betimi a kire wadwen afa eye ensem we nyina ho e wo comment box ni mo beti menka biom in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.